Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Kikinpaq rinataqa ishkilayami wiñachina. Wiñakushpaqa achka ñukanchikmi wasichishpa pukllaq karkanchik. Uchilla madera kaspiwanka imashinapish tukuylaya imakunatami ruraytukunchik. Kikinka shuktaqpa hawapi churashpa katishpaka shuk suni torretami ruraytukunki. Mana kashpaka kay shukpak ladupi churashpaka shuk hatun patatami pirkaytukunki. Kikinka okupaytukunkimi shuk wasita shayachinkapaq. Mana kashpaka ima shuktaq yuyi tukushkakunatapish. Shuklla uchilla maderaka paylla kashpaka mana achkata ruraytukunmanchu. Kutin shuktaqkunawan tandalla kashpaka ima hatuntami ruraytukunka. Chashnallataqmi ñukanchik kriqkunapaq kawsaykunapipish tukun. Yaya Diospaq shinallataq paypaq pueblopaq huchullapi kawsakushpaka sapalla kashpa imata rurakuymanta ashtawanmi paqtashun tandalla kashpaka. Kay Judas libro tukuripika Judas kayasachinmi ñukanchik krinataqa Diosta mañashkawanpish tandalla kaywanpish shayachishka kachun. Chashna kaqpipish huyashka wawkikuna Dios kankunaman kushka krinataqa Diospa huchayllak espiritu yuyita kushkashina Diosta mañashpa alli sinchita katichiklla. Tayta Dios kankunata huyashkataqa ama kungarichikchu. Apunchik Jesucristo llakishpa wiñi kawsayta kunkakama shuyakuychiklla. Judas 1:20-21. Mañanaqa shukshina Yaya Dioswan rimanami. Mañashkawan ñukanchik Dioswan parlashpaka ñukanchik shuyana yuyitapish krinatapish paypimi churakunchik. Shinallataq ñukanchik apanakuypimi ashtawan sinchiyachin. Tandanakuyka shuktiq kriqkunawan apanakuyta charishkami. Tandanakuyka ñukanchik krinatami sinchiyachun sakin. Tandanakuyka shukmanta kay shukmanta animachikuqpika tandalla kaq kaspikunata achkata hakushpallami ninataqa kallarichi tukunchik. Shuk tandarishka runakunaman kimirishpaka shuktaqkunamanmi rupakuq krinataqa rakitukunchik. Apu Jesusta katinaka shuk purinaman rinashinami. Wakinpika ñukanchik makikunata kuyuchita shinallataq imata ruranata tukuйтaq chaypi sakishun ninchikmi. Kutin shuktaq punllakunapika achkata kushikuywan kashkamantaqa tusushunpish kaparishunpish ninchikmi. Chaymantami maybalik mañanatapish tandalla kaytapish charirashpa shina katirana. Kawsaypika allitaq kaqpi mana kashpaka imapi mana alli kaqpipish Yaya Dios kakushkami. Paymantapish paypaq aqllashka pueblomantapish shuklaya fuerzata lluqsichinata. Shinashpaka sapallaka mana kawsanachu kanki. Kunanllataq kikinpaq krinataqa sinchiyachita kallari. Misión Chasqui uyachirka, Samachik shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata uyashkamanta.